Prošao je Pnini kontra gostujuće momčadi. Evo mu i skok, obrambeni skok za Sofoklisa. Već je sada prebacio najbolji učinak u Euroligi ove sezone. Čini mi se Ohajon je prošao Nelsona. Pa Nikolau. Navarro. 7. poen. Juana. Micov. Kombinuje sa Kaunom. Micov siguran. Rabaseda, Weems je uhvatio. Hrijapa, Weems pogađa Sonny Weems. Evo još jednom one prethodne situacije. Pogledajte koliko je visoko bacio loptu Sonny Weems i kako je ona uopšte upala. Tu je Jackson, Navarro, nema koša. Borba za loptu. Evo još jednom gledamo ovu situaciju. Četvrti njegov poen, 48-36. Navarro protiv Rakočevića, nema koša, Rakočević. Bartok. Navarro. U četvorici igrača je uspio da prođe. Navarro ide do koša i pogađa.